Zbog trenutnih promjena vremena, tačnije velikih oscilacija u promjeni temperature i vlažnosti vazduha, pacijenti se češće javljaju lekaru, kako hronični bolesnici, tako i zdrave osobe. S tim u vezi posjetili smo Dom zdravlja u Bečeju, gdje nam je doktorka Andreja Stojšić kazala koje su mere prevencije u promenljivim vremenskim uslovima. Što se tiče hroničnih bolesnika, to su najčešće kardiovaskularni bolesnici zbog ili variranja krvnog pritiska ili skakanja krvnog pritiska. Lupanje srca može da se javi kod astmatičara, je češće pojava astmatičnih napada, kod reumatskih bolesnika bolovi u kostima, zglobovima, mišićima, a kod zdravih mogu se javiti glavobolja, vrtoglavica, malaksalost, razdražljivost, nesanica. U posljednje vreme sve se češće javljaju pacijenti sa respiratornim i stomačnim infekcijama. Što se tiče respiratornih infekcija, najčešći uzročnici su virusi ili bakterijske infekcije. Kada je reč o stomačnim virusima, oni su praćeni mučninom, povraćanjem, dijarejom, sa ili bez temperature, a leče se simptomatskim terapijama. Ukoliko postoji temperatura, daju se antipiretici, brufen ili paracetamol, za grlo, znači da li da ispiraju grlo malo čajmo žalfije ili tako neke septolete da bi se malo ta upala smirila. Hidriranje, znači unošenje dovoljne količine tečnosti, C vitamina, za kašalj opet zavisnosti da li je suv ili je produktivan kašalj, daju se odgovarajući preparati, a što se tiče stomačnih virusa, probiotik u slučajima povećane temperature i antipiretik, isto tako hidriranje, unošenje dovoljne količine tečnosti i dijeta, naravno, znači voditi računa o ishrani, znači da ona bude lagana i da se ne unosi, znači, teška začinjena masna hrana. Savet doktorke kardiovaskularnim bolesnicima, astmatičarima kao i ostalim bolesnicima jeste da redovno uzimaju svoju terapiju i da je koriguju po potrebi, naročito pacijenti sa visokim krvnim pritiskom. U letnjim mesecima pritisci mogu i da padaju, da budu niži, tako da ako je potrebno da smanje dozu lekova, da li će to uraditi sami ili u savet lekara, sve jedno je, ali je bitno da redovno uzimaju svoju terapiju. Isto ako astmatičari u slučajima češće pojave tih astmatičnih napada moraju se javiti taj subjektivni osjećaj gušenja, moraju se javiti lekaru. I naravno da se vodi računa, znači isto tako da se hidriraju, da unose dovoljnu količinu tečnosti, da izbegavaju teške masne začinjene obroke, da jedu više voće, povrće, češće, količinski manje, da dovoljno spavaju, odmaraju, da provetravaju prostorije, umerena fizička aktivnost, znači ne iscrpljivati organizam, nego do neke granice izdržljivosti i da se boravi određeno vreme i na svežem vazduhu. U ovo doba godine, usled prekomernog izlaganja sunčevim zracima, moguće su pojave sunčanice, plikova i crvenila. Mogu se javiti, znači, crvenilo po koži i uglavnom je praćeno s vrabom, znači, da li na određenim delovima kože, da li na onim izloženim delovima kože koji su došli u kontakt sa suncem ili i na ostalim delovima koji su pokriveni, zavisi kako kod koga. I to uglavnom prolazi, znači pridržavanjem određenih tih mera i korišćenjem antihistaminika prolazi u roku od nekoliko dana.